Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodumo ehlezi kaMenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma uthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfoka Mbanja. Umshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela. Umzukulu kaMdumi igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Angihambi ke ngedwa nanamuhla, ngihamba nekhehla la umkhulu Khoza. Yabona ngathi mne wethu lapha ku TikTok yebo ngangibukhoma mangibuka abantu laba requestile baningi kodwa manje ngathi mengibheka athi umkhulu Khoza ngathi uthi ngithathe lensizwa yebo wathi uma ungena wawusungitshela ukuthi hayi ke mina ke kodwa ke angiqondile mina isilwane nginaso ngabona ngathi ngiyamdinga lo muntu okwazi ukuphumela obala yabona umuntu mfowethu umephumela obala phumela obala yebo ungazenzi ungabi yimvu kanti wempisi ngabona nje mina wethu mina ngifuna ukutshela amanga mina umuthi ngangudla yebo mkhulu yakhumbula sisawudla abantu yebo mkhulu ngangudla kodwa angifuni ukuthi ngoba naku umuthi ngingasawudli sengidila kakhulu namanzi bese manje ngizogxeka umuthi hayi ngiyezi lonto njalo ngoba amandla omuntu awazi ukuthi wabelwe ini wayibona lo yebo mkhulu umuthi nje uyasebenza umuthi lo kufanele sikubaleke awukuza kithi uyasebenzise ukuthi manje nina nibweni uthakeke nibweni uthakeke umuntu cha ngathi phela mkhulu lento yabona mina mkhulu ngeke ngihlale ngithi yazi mase ngithola isilwane esithile kumuntu madoda yawo mase ngithola into ekanje mase lento ngiyithathe ngiyoyivusa endaweni ethile ngiyoyivusa ikhuluma ngiphila nje leyo mpilo uthi hayi mina ungangifonela nje yabo ufika mina kanti senyazi ukuthi mina into yakho kumele ngiyifuse kanjani kona ngempela ngoba uyabona uma ubuka umlando lapha ubuka empini yasesandlwane lapha kwadlala ikhubalo kakhulu lapha mkhulu yaye ngeke impi ilwe ilanga elilodwa uyabona umfoka Ngobe kuthiwa yayichelwa umfoka Ngobe awusuka madoda hela mkhulu kwakuwubana akena umanembe umkhulu kaTshatha ubaba omkhulu kaTshatha kuthiwa yayichelwa umanembe ubaba omkhulu kaTshatha kuthiwa yathi miyofika esandlweni kuthiwa washo wathi hayi namhlanje kuthiwa lathi uKhandampevu siyawotha akuthandazanga kwathemelezwa kodwa kwaqale kwaphahlwa kwashisa impepho kwanxuso bese kwadliwa ikhubalo umthandazo ufika manje kuseni wafika wadunga abantu umthandazo kwathiwa Jesu hawu imthandazo into manje mkhulu yazi ukuthi mina mkhulu ngengithatha umuntu noma umndeni sithatha imbuzi njengoba kwasho inkosi uCetshwayo ithi mina ngithatha imbuzi ngishone naye esibayeni mina ngiyothatha umndeni ngiyosebenza ngembuzi kuyokwenzeka lento njengoba ngishilo nomndeni futhi njengoba kwashilembe mkhulu lathi kwenzeka njengoba ngishilo etshela uQueen ukuthi wenza ngani ukuthi ubulale amasosha ami wena ngemkhonto mina ngiyadubula ngishaya amabhomu wathi hayi ngithatha imbuzi ngiyotshela abakithi nifike ngikhulume nabo kuyokwenzeka nje yalo ilanga elilodwa iqala ithatha u7 months nje base bejuma abamhlophe sekuthiwa ziphi kalo langa linye sebeyajuma ke lapho ke sebeyajuma ke lapho kanti mkhulu yalo ilanga elilodwa mkhulu yayidliwa intelezi lapha kakhulu angifuni mkhulu engani mina ngedwa ngiyakhumbula ukuthi ikhona enye insizwa eyathi kade isinelwa isuka angisengikhohle ukuthi umfabanga
ithema iboni iphezulu impi yavele yasuka emgcagcweni wayo yakhona empini yafika yasala ngoba yayingaqinisiwe yayingadlanga ikhubana ngane mkhulu mina ngedwa ku TikTok engithe njengoba iEFF yayiphuma ngathi ayihlulekini ngathi izokuzoyinika intelezi awumadoda yabona njengoba begcwele ngiphi le ndaba begcwele kuyona lapha eGoli ukube kwakuthiwa ngempela bahlule ngabachela nalaba bebela koThekwini kuphi nakho behlule la kumina ngibachele mina mkhulu ngiyakutshela futhi uma ubuza yini wena ekhonzile yini wena uyini abokholelwa kuyo umuntu ngikholelwa emthini mina nani ke nokuthi uma ngisebenze ngeinkukhu imbuzi ngoba nemvu umuntu unyamsebenza ngayo kanjani manje imvu phela mne wethu isilwane lesi esingakhalisha ukukhala esazi ukuthi thina kukhona into evalwayo kakhulukazi amanzi amnyama amanzi amnyama nje umwavala engathi ungayithola imvu kodwa futhi uma ngabe kuphakamiseni umuntu kuyahluka mase sikuphakamisa sesibulala ngenye indlela sesitshethe ibambe kanje uyozwa nje oba sesiyinqumo ukuthi ukuthwala phela lokho cha ngathi phela mkhulu siyaphakamisa umuntu siyamaphakamisa umuntu ukuphakamisa mne wethu akufani nalento ke wayichaza mhlawumbe ukuthi ukuthatha lamafutha wafake kwicontainer esimanje uyokuwafaka esigubhini angibona ukuthi lokuphakamisa umuntu ukuthi sekuhamba negazi siyamthwalisa manje sekuhamba negazi kodwa mkhulu leyo ukuthi umuntu uyathwa asesingayithandi kakhulu ngoba ukuthwala mkhulu bathiwa usibanimani uthwele kufanele kufa umuntu ekhaya sesiyasela sigaba lokuthi siyaphakamisa uyaphakama akufi umuntu umephakamisa mina mkhulu akekho ofayo ngoba ngilinda umuntu osewafa oswayifela nje mangakhuluma iqiniso ngilinda umuntu oswayifela nje usebenzisa yena umuntu kuyenzekana asebenzise amathuna kubo ngoba nake ufuna ukuphakama alright kakhulu nje umuntu wakini akakulahla umuntu wakini nje ngeke thula hlo umuntu ningaxabana nihlenze inhlambuluko kodwa kahle umuntu wakini akakulahla mase ngakhuluma nje iqiniso angiphathi lo wayekukhonzileke asithi ke mhlawumbe umuntu uphakeme ngabantu bakubo bayakwazini ukuthi laba abanye mabeshisa impepho izinto zenzeke kubona noma benza izinto zenzeka kuyena kuphela isikhathi esiningi mkhulu zenzeka kulona ophakeme isikhathi esiningi cha mkhulu ngathi manje sengiveza ubungozi bobungozi yebo ingakho mkhulu kubalethu umuntu awuhlala uphahla awuhlala ugeze awuhlale kube nento oyenza uyesintu awuhlala ungahlukani nesinemfu uyothi hayi nani ngicela ngoba ngelinye ilanga kosuku umuntu eze lapha na kumkhulu uTLB kumenza izinto ngithi amba uyifake kuplan ziyakhala ke lapho ke uthenga ama truck uvula izitolo wenza yonke into kanti usuka kumini uthenga ama quantum athi ngingakho bathi abanye ngoma bheja quantum esikoleni eselapha ngoba mne wethu ngempela yabona umuntu owenze njalo mne wethu zonke lezi zinto lezi waphakama esebenzisa amathuna kubo wonke umuntu manje ohlabayo le ekhaya izinto zenzeka kuyena lo muntu kuhlukile nokuthi usephehla amanzi amnyama usewaphehlile mkhulu usewaphehlile njengoba ngithi ngathi yabona nje mkhulu mina ngumshini oyishintshayo mase ngikopolile automatic mase mpomthe hayi khona nawo le otholela induku ayithola komunye uyabo senyakwazi ukuyivala into ngiyiqoqe kahle ubungozi ngoba ukuthi ngimnike umuntu efike ephakame bese beyambamba ebese ya kumlekeleli kumkhulumba nje bese yibamba lento befike ilungise sekumele manje sibone ukuthi siyiqala phansi kanjani yilabe ngisathi ngifuna ukuya khona impela ukuthi uma phakathi kwekhaya kunomuntu esibonayo noma masihamba sohlola ebantwini abafana nawe abahlola ngethongo kubuye kube khona isilwane silekelelayo kufika kuphuma into ekuyiyona ngqo okuthi lo muntu lo uphakame ngabantu abadala bale ekhaya siyambona impela udlondlobele uyakwazi ukumlungisela umuntu onjani into enjalo iyalungiseka yini iyalungiseka mkhulu uyilungisa ngoba naku usuke eyenzele wena noma uma engahamba aye kwenye indawo bafike bamsethele bamthwebulele ukuthi akaphakame ngabantu bakubo noma wena nakuba kungewena omenzele uyakwazi ukuthi umlungisele nakuba kungewena umnikile lento noma ngemina ngimnikile ahambile njalo noma umkhulu bani noma gogo bani
ebese qhamuka umndeni sefike ngolungisela uzokwazi ukulungisela kodwa akangabhekani nalabo bathi hey sebengibambile mina ngiyazi ukuthi ngeke ngakhuluma ngani ngangithi ukuthi ngiyakwazi ukuthulisa ayikhali ngiyakwazi ngisuke ngithulisa lapho ukuthi kwesikhathi mina ngenzeka ngimenza umuntu noma beyohlola kuthole ukuthi du bonuka nabona hayi phela khehla mkhulu mina abantu ngiyabasebenza mina ngiyayinika isikhathi uma ngisiza umuntu ngiyinika isikhathi uma ngisebenza umuntu awukwazi ukufika lapha ekhaya kunamahotela lapha ekhaya ngasekhaya lapha kompangeni church sokwenza lokho uhambe ubhuku yolala ufuke ekseni ngo4 usula kusetshenzwe phusha lo msebenzi wakho lo ufuna ukuthi wenzeke ake ngikubalule lokho angimphakamisa umuntu ongabhizi ngalutho uyasazi isibaya esibane sihlala imfuyo kunjalo okay ebank kuhlalana imali yenziwa kanjani iyasetshenzwa yabona njengoba nguthisha angikwazi ukuyophakamela isalary yami njengoba ngilinda u7.5 vele sonke siyothola sonke u7.5 kodwa isibaya akube isibaya sakho ukuze mangunika iziko mhlawumbe lishunqise lizolanda lizoqoqa inkomo zakho lezi esesibayini vele ngoba ukwazi ukusase kuneyinkomo ongazazi ukuthi ziphuma uzoboshwa nemali futhi ngokunjalo uma nguphakamisela into awuzovela uqhamuka imali ingene endlini iqhamuka imali ingene ebank uzoboshwa bazoyifuna abantu imali yakhe bese kuculwa ngawe bese kuthiwa imali yakho bayifuna abantu kanti angikwenzele into mina uzothi mkhulu ngidayisa ukuthi nokuthi ngibhizinisi endaweni ethile ilapho ke ngiqala khona ke ilapho engiqala khona ngiqala entweni engekho mhlawumbe ubungozi abukho yini mne wethu uma mina ngizothi mhlawumbe abantu abadala bangiphile uyabona bangiphile ukuthi ngibe necontainer ngizidayisela mina mase ngilanda lento manje ngeke ningijikele ngelinye ilanga mina ngiyayisaba into enesilwane ngoba isilwane siyajika wena usabini ukuthi izokujikela ake ngikhulume emkhulu inkosi yayisele yodwa ondini impi yasesandlwane iphumile amakhosi akuqala kusenezimpi kangithi ayinikwa amandla ukuthi ekhulumela abadala ayesabi ipho izinyanga nami ke mkhulu ke ngisebenza kanjalo ngikuphiwe lokho engikuphiwe kodwa mkhulu akufanele kume phela sekuzomelana manje angibhuste ngemvelo kamveli inqani ngeke ningijikelele emvelo mina ngiyayisaba into nesilwane hayi mkhulu yabona mkhulu imvelo hayi ngabe yajika phela eyinhlani zonke okudlulwe kuzo isingajika phela ngakho phela mkhulu ukuthi ke mhlawumbe isifike yathi limaze ekhaya misilimazileke ekhaya bese besukuma abantu beyobheka isizoqala ke manje siyakujikela ke ngoba phela nabo bazobheka bese beyalungisa kodwa nje mkhulu imvelo imile mkhulu imvelo inkomo yayihlutshana namanje isahlutshana uyazi la mkhulu Khoza omunye umuntu angangasizwa kahle njengoba sikhuluma la kodwa la kwimpunga yesintu ngisazokudinga kakhulu ngiyathokoza ngoba kunezinto engifisa ukuthi isizwe nomhlaba wonke bazazi uyabona akusizi ukuthi sibabalekele abantu ngizothi abagila imkhuba ngoba umkhuba phela lemkhuba ukugila ngoba kunezinto ezenziwa kuthina kugila imkhuba engelula ukuthi sheshe zilungiseke ezidinga bona abantu othola ukuthi bagila imkhuba njenganako ukuphehla amanzi amnyama umkhuba lo sukugiliwe uyamdinga umuntu okwazi ukugila imkhuba ukuze ezokwazi ukuthi akugilele umkhuba ukukulungisela isimo lesobhekene naso ngoba ngempela khona umuntu mne wethu othola ukuthi umbathiswe isipoki egazini kuyena kuvuswe umuntu ethunini wahlaliswa kuyena uyabona lona isipoki ungasimbatha uthuthu uyafika nje emsebenzini kanti kunomuntu ebegila imkhuba kwaje wathi lento ngizoyishiya emsebenzini lento ngizoyishiya emgwaqeni ufika ulube ngokuqala ufika udlule lapho lento bese inamathela kuwo mhlawumbe umuntu uma ubheka umuntu omthandazi angasisusana isipoki mhlawumbe kumuntu mawubheka wena mkhulu ake ngikhuluma iqiniso ngathi ngenyanga mina umthandazi nasi isiguli siyakhetha isiguli ake ngithola umthandazi mhlawumbe kumele kuphakame wena ngalelo langa uphakanyiswe lesi siguli kusho ukuthi ungakwazi ukumsiza lowo muntu uyabo ngelinye umase kwesikhathi sami sokuthi ngiphakamise umuntu obade nespoki ngizofika ngisidilize isipoki ngisibeke phansi
kuya ngokuthi umuntu ihlozi lakhe limyalele bani wafika wakwazi ukuthi emsize uyabo ngeke ngisho ukuthi hayi umthandazi wenyanga cha abantu asibasiza umkhulu banabantu bakubo kunjalo manje ngeke ngisho ukuthi hayi umthandaza ngimthathe serious entweni kanje engafika nje chayo ngeke ugeze noma ebusise nje ichibi amanzi nje uyabo lawa mina engawabusisi ukuthi isipoke nomnewethu siyingozi isipoke ngoba manje kunensebenzo eziningi yabona mina ngithandaza impela kodwa ezinye izinto ngibuka ukuthi lento ngeke kudlule la emthandazweni umthandazo ngeke kulunge la angifuni ukukhuluma amanga ngikhuluma iqiniso uyabona umnewethu kunezinto othola ukuthi zenziwe ngendlela ejulile yabona umthandazo mfowethu awukona konke okubuka ngoba umuntu uyathe yikholwa agule athandaze kodwa angasizi ahamba aye kadokotela athola izinto ezithile kuyima esinda ethola amaphilisi yabona lento sinjalo akhandiwa afakwa nesibhaha uyabona lo nto yonke into yemvelo hey bafowethu uyabona umnewethu iqiniso leli ngafana selibalekele yabona lento leni spoke umuntu othune spoke nalento ekuthiwa umdliwa leyo inkinga ngempela kulula ukuthi umuntu avele umthandazise nje ngahlehla ngaleso sikhathi ngoba isaba umthandazo kodwa ngingeve ukuthi into esiphumile nje nomphela leyo nto le idinga umuntu ngempela ojulile kulezi okwazi ukujula okwazi nokujula ukuthi ngiyayazi lento ikhandwa kanje futhi uyivala ivala hayi ngikhuluma lapho ushayile ngoba wena okhulumayo njengomuntu ongumthandazo kusho ukuthi uyasho ukuthi hayi mangathiwa kunomuntu onalezi inkinga kungafela umdlulise kunayo le ndoda hayi ngempela mnewethu mina ngifuna ukutshela amanga mina mnewethu lezi zinto lezi mfowethu zinkinga lezi mina ke baningi abantu abake bafike la umuntu sithi masixoxa nangibonde ikhona umdliwa la ufaka umdliwa lo ufaka isipoki isipoki lona esinkinga noma sisekhaya yabo noma sikekhaya umuntu uyabheka la ubone ukuthi hayi ufike mhlawumbe uthandaze siphume ngaleso sikhathi siphinde sibuye futhi uyabona ngathi manje sekumele ngisivala nje kunalo muthi lona ukuthi umkhokha yabo ngiyakwa kunalo muthi ukuthi umkhokha ngiyakwazi mase ngiyosebenzisa wona nalo lokuthi izizukulwane impande yakhona nje uyayibona halo ukuthi kuyimpande kuba into nje yomile ukuze lento ngiyishaye ngisho nasesizukulwaneni ngiyishaye nje ngiyishaye emanzini ahambayo ngixoshe iyoziphume mnewethu asingasageqa magula ngiyafisa ukuthi siyiphethe lembenge kodwa uma ngilishaya futhi ikhwela ngoba zikhona inkulumo engisafuna ukuthi sizikhulume ezijulile ngoba abantu abaningi bayafihla kakhulu abasho uma bezokubethelela ukuthi cha izilwane lezi sikufakela zona yabona umuntu uthi hayi izikhonkwane uyabona ke mkhulu nansi into engeke ngiyithande yabona umuntu umefika kimi njengoba akwazi nge-social media noma ezwa nje ethatha inamba yami mkhulu usebenza ngamanzi okay bese ngiyakubuza anthi amanzi ayakhulekela uthi yebo mina ngikwazi ukuthanda ngiyamthethe angikwazi nakuthandaza lokho mina shiya amanzi akho uphathi 150 uma ngabe uzobona okuthile ubekela sikubonele insebenzo ke sekuyaqhubeka kanensebenzo edinga ukuthi sizenze ngoba ngempela umuntu ngiyafuna ukuthi sibuye soyithinta leyo kubethela naleyo kuqinisa igceke ngoba la iqinisa namagceke ziningi inkinga ezikhona ezenziwa belaphi basha abantu ngemfa iphindiwe athi umuntu ngiqinise nazo izikhonkwane umuntu uyabheka kube khona umngozi kodwa kulungile asiyivale asiyibambe asibonge mnewethu ngokuthi mashaya ikhwela ukwazi ukufika mnewethu ngicela sibakhumbuze ababukele ukuthi la utholakala khona utholakala kuphi bese uyaphetha nje lapha emanzini amnyama uma kukuthi amanzi amnyama enziwe kini ukuthi umuntu ungakwazi ukumlekela nomuntu enespoke mhlambe esimembethe ukuthi uyakwazi futhi ukubalekela lapho njenganomuntu okwazi ukugila umkhuba ulikhulumisa ikhubalo yebo mkhulu lapho kusuke kakhulukazi nje mangiqala ngamanzi amnyama obvious kusuke mhlawumbe abanye bewafakile amanzi edumbu lapho kodwa noma ngeke ngigxile kakhulu ukuthi iziphinduke esusetshenzisiwe ngiyakwazi ukumlekelelo umuntu ophehlelwa amanzi umndeni ngoba ngeke usize umuntu ophehlelwa amanzi ngathi kungaba umndeni wonke ngoba lento uzoyisusa kulo amanzi amnyama kanti bese kuyobamba omunye futhi na impumelelo yakho kungcono ukuhlangana umndeni sisenze njani na sivale lamanzi amnyama lawo bese kuba lento eyipoki lento esipoke ukuthi isipoke siyahlupha ekhaya ngiyakwazi nokuthi ngiyodila nalezinto ezikanje noma umuntu uhlupha umuntu uthelele nje lento iyangena izomcindezela ngiyakwazi ukumsiza mina umuntu okanjalo
Yebo mkhulu. Asibonge kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu ngothi ubukele umfanekiso oqoshini. Inombolo lezi lokuzibona zivele escreenini sakho ezakho umkhulu Khoza. Ungakwazi ukuthi umthindi la utholakala khona mnewethu asimkhumbuze umbukele. Ngitholakala eKZN empangeni endaweni lapha eNgwelezane. Ayikho kenye indawo ngitholakala kuyona. Ngitholakala kuyona kule eNgwelezane nje kuphela empangeni elokishini engihlala kulona kuSembali village ngoba ngisebenzele elokishini. Emakhaya kukude manje uthi ngiye emakhaya ungahamba ibanga elide kabi mhlawumbe uma uzokhumbula la kwakwathiwa eyathi inkosi khona iyefe labahleke khona. Kwakungasekhaya lapho uhamba ku gravel manje ngamele uhamba ngemoto encane ungaba senkingeni. Ingakho ke ngisebenzisa lo muzi wasekhaya ke olapha eNgwelezane elokishini. Siyacela ke mbukelo wempunga yesintu ukuthi uqhubeke usubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Wethu